Töre'nin Ongo. Жолдош полковник, Талас областынын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кечки нускамага тизилди. Баяндама берген милициянын улуттук лейтенант Керимбеков. Саламатсыңарбы? Саламат, жолдош полковник. Эркен тур. Эркин тур. Мәліметтер жайында жақсы спецчім ішпей, ол айдан сатып. Nasıl otur? Allah ciddesin abi. Leyit Turan Turay'ı harbi Turan hakikaten seçilirken Samsun'un nerede orası? Tek pasport ayda çıkıyoruz dedi. Transportları Haydi zulama test. Haydi. O nereye toplayın? Aklında nereye sat? Sağ olsun, inspektör hanım, takmak yapsın. Hadi. Haydi o çukur. Yok dedim oradan. Yok. Kim istiyorum oğlum? Tez etmek. Aldırak ayda koyuz işte. Tek buna çıkarım buraya kaçıyor. Selamünaleyküm. Kimse inspektör olmayan takip etmeyeyim size. Evet.
Birinci inspektör alıyor. Takip etmiyor musun? Nasıl şey Ahmet? Бой автомате. Айдоочугөр. Айдоочугөр техникалык каттоо бөлүп телевизионге катышканда Күндүк ачып коет кой акел. перезагрузка кылдым. Болбойт. Кантип болду? Перезагрузка. Авто учителе жок болду. Ал Эржан акелер да дуруп олдорду. Жана кийин эмне лазым? Мага права чек паспорту көрсөтүп айдай бер болду. Жаныңда болуп үйүңдө калып калса 1000 сомго берди. Если вообще айдоочу көлүгүң жок болсо 184 бөлүмдөн 3 бөлүмдөн 15 000 сомго. Эй! Бекжан. Син yok mu? Alo. Çıplak durmuş da ki. Alo.